Angibingelele msakazo omuhle, ngibingelele nabalaleli bakho onibingelelayo uZanele Mguni umholi weqembu lezombusazwe iMayibuye People's Party. Silusizi, siyisizwe ngalembuso esikhothame ngaphansi kwayo. Kuyasethusa msakazo ukuthi sizwe uhulumeni athi icala legenocide okumele liyehlalwa yi-International Court athi lizohlalwa zinkundla zezinduna. Kusukela nini induna zilezi nkundla ezithonisisa amacala okubulawa kwabantu, okufa kwabantu? Asikhulumi ngokufa komuntu la, sikhuluma ngabantu aba more than 20,000 ababulawayo. Yi-genocide leyo. Leli cala kumele liyohlalwa yi-International Court, hayi ezinduneni. Usaseyiyo futhi leGukurahundi le eyasetshenziswayo ukuphuca induna zakithi amandla. Kubulawa usiko lethu, kubulawa isintu sethu, kubulawa umgogodla wesintu. Induna nazo zingama victims kuyo yonke lento le. Kodwa siyamangala maso kuthiwa yizwe ezizokhuluma lezi zinto enkundleni zazo, emagcekeni azo, emakhaya. Inga uChief Charumbira lo othi yena isiko lethu le yonke lento izoqhutshwa ngesiko lethu. Isiko lethu liyavuma ukuthi sibulala abantu, sihlale phansi sikhulumisane. Uzosikhumisa umlotha. Asitshongo thina ukuthi sifuna ukukhuma umlotha. Singabantu basemathebeleleni sifuna iqiniso. Singabantu basemathebeleleni sifuna ijustice. Umbulali kumbe umenzi wayo yonke lento akukhulunywa ngayo ukuphi yena? Siliqembu iMayibuye People's Party siyabuza ebantwini baseMidlands lasemathebeleleni ukuthi ingayisizwe sakithi sesife ngalendlela ukuthi sesisesaba ukuthi siphakame sibuza ukuthi umenzi wayo yonke lento ukuphi? Akukhulunywa ngayo. Simbona evikelekile, kodwa thina singabantu esilandayo ukuthi asiphume siye ezinduneni siyokhuluma into, size nobufakazi bento eyenzakala iminyaka engu-40, more than 40 years yadlula. Yenziwa ngubani? Njalo siyeza ukuthi yonke lento kuthiwa ayizukuvunyelwa intatheli izindaba phakathi kwayo. Kufihlwani? Kuvikelwa bani? Uma kuyikuthi uhulumeni uza phakathi kwethu ngeqiniso athi ufuna ukuyilungisa lento, lokho asakufihla yini? Thina sifuna iqiniso, sifuna ubulungiswa. Singabantu basemathebeleleni. iGukurahundi sibhekile thina iyaqhubeka la namhlanje. Ikhona ezikoleni unyaka uphelile nje. Sikhuluma nje ama results abantwana besikole aphuma. iMathebeleleni i-region yonke will be recording 0% pass rate. Akekho lo mntwana wasemathebeleleni namhlanje iGukurahundi ekhona eyisystem asebeyiphusha ngesystem. Baqinisekisa ukuthi akekho umntwana ozophuma emathebeleleni ozoba yilutho kusasa, ozoba lekusasa, kumbe ozoba ngumholi kwezepolitiki, ozoba namandla kwezomnotho. Sibulewe yisystem namhlanje, isystem ephushwa yisame perpetrator, isystem yeGukurahundi. Isibhedlela bagcwele bayithethe imisebenzi, ema-ofisini bagcwele bayithethe imisebenzi. Thina siyisizwe siphushelwa ngaphandle kwamazwe. Ngikhuluma nje abantu abethu abafowethu basisaphazekile, bagcwele umhlaba wonke le, bagcwele emazweni. Balutshwana bajikayo bephila. Yisystem leya eGukurahundi ekhona phakathi yethu. Yona ilungiswa njani? Izolungiswa ngubani? Yonke lento lethina sifuna ukuthi ithethelwe ekukhanyeni, iyekhulunywa ku-International Court. Esikwaziyo thina siliqembu ukuthi ngumthakathi kuphela lesela lompulali abafuna izinto zangasese, abangafuni ukukhanya. Yingakho yonke lento lokuthiwa izothethelwa ngasese, akuzukuvunyelwa abezindaba. Thina siliqembu asikuvumi konke lokho.